Uksai rendia ubami nakene kejala udai ubakan sai bha bat ubala ai kam ye kibabun. Hakabia day bat kani kesorka jala hakasin jan jong katayo balala kalapan bena ya kesenong den diwan kabahap apo karai nong tulu haka district ribhoi kum ka states first Airy Silk Village ne kesenong kabaningkong haka jala kabapin mi buon uksai rendia bat kabapau bha haka tirksai bat thanjain tenrai na uni uksai. Menteri Ketenaga Textiles ke Jela Meghalaya Ubak Bante Dorlendo ulasem ke benta ban penbena yak umdan diwan kum ke First Airy Silk Village ha ke Jela ha ke jengalang balapan long ha umdan. La ban kedau hang ne bagi ni ki artli kisnong kidi gebel itu ru kum ke epicenter of agriculture. Kabamot bagi di kisnong ki bapau tam ha ke bapen mi yak usairen dia ha ke Jela. Ha ke ba hado nyopo nak sispa ni kinong song kam tam kilong keme ki penlut ke port jongki ha ke kam thanjan tenrai leng ba usairen dia. Hasua ban penbenai kini kejeng aina mikarat nong telu nak kaliang ubak Bante Dorlendo ula pleswai ke kerdop ban pentip pat ba badru ban pediang sobha sekarat nong telu Airy Silk Village dan diwan bad hadin kini lapan benai kini kejeng aina melengba ke Sorkar Jela bad Ketenaga Textiles hakamadan jong kesnong dan diwan. Hagani kejeng penbenai yak dan diwan kum ke Silk Village ledon langru ubak Amiral Bonds UMLA kanong po Ubak Balajit Rani UMDC, Ubak FR Karkongor Commissioner but Secretary Ketenaga Textiles, Ubak FM Dop Secretary Ketenaga Textiles, Ikong RM Korba Deputy Commissioner ke District Ribhoi, Nelor kiwai-kiwai ki Head Officer jong Ketenaga Sericulture but kiwai-kiwai. Ban keren ba kinong thain hapo ka thain nong tlu den diwan molong di dok ham kon barok kidi banio bijing long trai. Ya uksai rendia. Lagi ni orang yang ikut bujing long try kalau bujing pertah hari kau. Oh iya, ngamtip kadai ke bangiyok ni bangiyok tang pakai ke pengadon namun sim bagi ini nado nang rit. Bagi dia bangiyok ke bujing long try kumunong cong and you kun be. And it happens like that. Nagawai ke session syagawai pat. Iso Bante Dor tra ilangnya aban sengap yang abang cukren si keren cupang kata ke eri bilik. Bayangi video ban ayo asa katanyum den catanya gerak nong teluk. To ai yang ya kedik itu kabar terbang. Hakaman kaliang jong ke Department of Textile ilawan ban pendon burom yang baro kinong song jong gerak nong teluk ban penbena pat. Baya gerak nong teluk den diwan kum ke headquarter baro di snong di bahapo gerak nong teluk. La itu kum ke snong jong uksai rendia.